so ini rak kora kathom lapen kora play pan Assam State Premier League dak di fulong si paman ponji lapen elong bangke dong kam long si padoji la si non mai tum si sedang bom lo masuk ke citik kasih ke sedang along pel tum long tum long tum barim Karbiang Long Monista Football Club General Secretary George Rongpi alang li pen tame di sini depan di tanpo la serang fansi dia por tidak alang li kenang so lama tame la Karbiang Long Monista Football Club ta alang si football pardon Assam Football Association pen patir pi ponsi penengan ingkan 2023 la pen 2024 putha Assam State Premier League for football a tournament organized pon lo lasi keteng si la ke 2015 an ingkan Assam State Premier League ke hala bangso ingkan ke CMR pu Calcutta based so a company tum event management so company tum so organized pon lo la bangso ingkan ke 2015 an ingkan Assam State Premier League a champion la ke ilitum Karbiang Long Morning Star Football Club hello hala bangso ingkan 2015 pathu that pen angbom alom isia gap doko the siputhot Assam Football Association la pen All India Football Federation aton Pen Cheng Ponsi la Assam State Premier League kepang tang ponji ba ke pathu pon thuji phansi peneng aning kan 2023-24 tame non pathu pon cheng pon tang lo na si Karbiang Long pen ke Karbiang Long Morning Star Football Club si cepat de pon po tabangso Assam State Premier League along all Assam pen kadukawe team ner cap do 8 team do tabang so timang bong si home away match pathu po kar dai tum home long pathu po akumo hal tuma home ron pathu long po la so a system tamane home away format system si pathu po la English Premier League tum son ba Serie A tum son La Liga tum pathu son thaksi non in tum Assam tamela bang so format system si pathu pon po lang mi pekji la si non labangso Karbiang Long Morning Star Football Club a president la kelitum a CM Sarasupo ke hai sengkan rong hang la pen working president la kelitum kaching hon IM details in hi alang litum ben chipat TP ponsi labangso club non pathu ponpo private hak ke labangso Karbiang Long Morning Star Football Club a player la ke itum da Karbiang Sumar la pen Karbiang Long asumar tuhan siki ong Karbiang Long asumar la pe Karbiang Long pathu sumar same I League la pe international pathu asumar ta do har bamon timong mo penelitum apo besa fola ta nge lo son thak star player senior player tum do lo la si player tung emission sen la si private hak itum la Karbi asumar Karbiang Long sumar tum siki ong lo la pen kisman do inun bahani Tata Academy ke pathu la pen I League representative a player tum ta do la si peneng la bangso asumar tum si pathu ponpo lapen nadak coach lagai litum kaching hon Kamala Kanta Singh aprang tame 2015 ingkan alang li pensi coach and pensi champion man lo alang li ke e license coach alang li head coach lapen assistant head coach ke litum da kaching hon horening ti alang li ke b license lo alang sinon la itum asumar phang than pon bom lo alang litum si chari pon pola pen manager ai sab lagi litum korte kaching hon waisong be alang li sipaduk pe alang li sipanam da player ke lang ba management na alang li lang pon la si pini labang so a press la mid pen litum nang tum han nang Karbiang Long rat han kachunung ri ke labang so ke lang mesen Assam State Premier League wat thulong di fu hawar la pen Karbiang Long hawar same nang tum nang lang hi tu tum noi nang tum support nang tum hirjume ni tum nangji nang tum hirjume yong si dolo bote peneng aningkan 2015 ingkan the champion la pen non 2023-24 aningkan pasame all Assam pen itum Karbiang Long si pa champion panang kusi ni tum mathalo arna mangmo tami hirjume changlo la penang tum ka do ka be am thata hirjume nang changlo Karbiang Long rat pasame wang noi itum haning ke the itum support on tha through media hoi pen nang chuning lo on behalf of Karbiang Long Morning Star Football Club a president a secretary la pen a mentor man la pen founder to me to kawe tame nang tum han nang chuning lo la pen nang tum han hirjume nang changlo ili tum long kaching hon ke ba founder member lo itum ton senata do arang listame pini dakdo asalang litum anstame pi labang so a footballer khela
ba lo itung kar beng long football ting pang tang kon jelang tung tame dolo video sore se melang litum da pipon lo aso si huge me ta melang litum pipon bon lo la sipini media long ni lan than pen si nang ni tham lan theng ton ko Kar beng long men tu lo ashi lo sen sen kar beng long de so khela ke home and away format mai jong tuma secretary barim same than lo home away format la si dak etum batai proxian khela ji la song bong same etum venue hini ke chos do isi bange kasa stadium isi bange waisong stadium nongkam kam la si home away format mai jong than lo la si etum total 7 matches khela ji home matches lo la so philo de etum prejam club atuma home ground khela dam tipo Kasi non itu immediate bangke penap dak khela po tarik ini lake Dima United FC ben se kupo penas duntu second match mate tarik clip tarik po bangke dongkam Waisong Stadium se khela dampo halake Jurhat Town Club ben se khela dampo lalu itu lo tim net cap masih di tim net cap akapai ka tim doang sih dia si bangke kecengsi ke Morningstar Football Club lo duntu second bangke Jurhat Town Club lo Moran Town Club pen duntu durang Cirang Juar FC pen Dima United pen Gobindo Musuh dari Football Academy pen son taksi 11 Star Football Club lalu la Morningstar Football Academy pen kedam non ge alang le tum ge FC long gedam asoma ason tum sige ong thulo maximum ge local base from Karbi Anglong pen atokati pen ke thek nai si kangkrung son si long ge dakla non ESPL long ge 80% ge it will be local player 20% ge suppose itam inot baini ge hongben gang do Mizoram Manipur inke Jharkhand bendo inke TFA Tata Football Academy ben baini soma do lan ben hongben gang ke nasi itam aku game apu thak bange bisimana tactics tho hai bange non ge disclose no anta will play a very aggressive ekdam 90 minute will play up to the final whistle ekdam right from one whistle and will fight till the 3 whistle blow lalu game tactics ambang nang chithan pa ke 90 will fight to win ekdam and we hope we'll give an entertainment match and Karbi Anglong Morningstar will get from the first match itself we'll get the 3 points. Thank you. Ingri bangke aduh kita nang citu tu nang po ndak arong nang cipit arong nang lang nang po arong tak khela teman support tu nang po thema 80% mo pen than lo 80% of the players ke dak Karbi Anglong pen nasi mane jakong orang ke video na son tu nang citu nang kadu beta nang citu tu hor son te lo si media hoi nang tu ningri lo kadu be banda Kelai sih kene live streaming lo sono kar sali halo non ini macam mana kenal dalam yolo lagi kasi macam itu media partners tu Karbi Anglong live band Karbi Anglong today kasi itu penabang bong penab baji kre ini pak kre siang bong tenang tum sini po we are trying to broadcast it live kasi na tum jong si tham technical jong si error ave mate la thang ke beng phanabi prote penap match bangke we are trying to streamline with live telecast lalo thank you so much ini kalau hello nanti media tu bang itu hal son apor ke di depot dan nanti malah kita buka pilot nanti mau call itu hal depot si Karbi Anglong Morningstar Football Club Assam State Premier League kelai man kasih dan sama kasih ni itu kami ason kasih dan already cengel lo pen non ke hijau tang tengah solo kasih nanti man kasih ni tu malah lo itu official jersey ini kelans lo laso tournament apa kasih laso jersey lo itu man sponsors mate team sponsors lagi Karbi Anglong Tourism lo apen
lagi Central Sports Sponsorship law Assam State Premier League aphan lagi NRL numerical refinery limited numerical refinery limited apa yang sudah lagi itu Arni Kimi production natum kadang di sini thelo Arni Kimi production natum media ini film ini ketamcong customer son apa so nasi 50 years ni tum naso khela ke we dedicate this tournament or a team for mane 50 years golden jubilee celebration Karbi Youth Festival masih tum so dedicate sila so jersey semalo lagi home jersey lo pension nasi away jersey lailo akilo away mate itu kapte ka tim do khela ram gulo te so jersey ni tum ching kampo bahkan mohedong ni nang Karbi tourism dan KYF Golden Jubilee Fund ini tuh dedicate ke saudara sih dan Arni Kimi production lalu apa yang ada meja aku nih di situ loh lagi aku bangke Assam State Premier League ini logo loh aku bangke NRL lagi Central datum sponsor tuh so State Premier League lama loh match ball bangke Nivea simbola so match pensi so ball pensi itu khela po kiceng kini justru lagi official ball si natum kan kadu itu pachini Nivea pensi sponsor lalu